Dober dan in dobrodošli v novo video. Danes, kaj bom govoril, oziroma ne veliko, ker tam hočem povedati, da so mi pač najmali video z tetim Johnom, ki sem ga gledal, ko sem ga predstavil, pa se talal z njim. Tako da ja, nimam pač kaj veliko za povedati, če pač niste videli videa, vam zdaj to sporočam, da so ga pač umaknili z YouTuba in ga verjetno ne bo več nazaj. Tako da tule bo video, malo bom ga obrezal, da boste vsaj malo videli, kako je to izgledalo, drugače pa hvala vam na supportu, vidim, da smo prišli kar za 5 subov gor. Tako da, ja, se vidimo v naslednjem videu.